tuntuma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu damchan pakhat ti Angola rama Grakamun kumsom ni pangami chanchin ani Angola ram khopui Luanda rama cheng Christian chungko apiang le Salian kani chungin in khom hi chu nuam ka ti ve ngai lo mi pano pangte kani lain kan ka usana baptisma changtura in bua se na rong kai sakho thil lam reng hi chu kapum pel chara no pang fel to tak tleirol don vel kani atangin rock music lam hi kangai na tlata chu tiang remoi tum tu te in cheidan le nun phung chu ka ching ve ngala an chin chiana te chu ngai sang takin ka taksa mun tina ka chuwa hai sikula ka thian thaber chu got ania akhosak dan le nun phung chu lave ngalin thomna dum in bel kutin rongdum cheipo ka ti ve zela ka thian pa po chuan rock music chu angai na ve thowa an poster le satanic symbol te chu bedroom a kan tar choi mai ani karlova zuin le trip zu kan ching zuya pathian omrin lo na choi wongin isua ti vel chu thupuar poleng mai ani thu te chu wal out takin kapuanga thalai ni chungin rock music ka play ba ka rimoi tum tu ram hoi ne na inrem na siam pui tu pol zinga katela zan khat phei chu setana ne na inrem siam na nein rimoi lama min hlot ken tir don phot chuan ka tharau chu anei theyang te in ka hrila ma se be se ang ani ta hau lo mai kanu chu athi thuta kapa zungol vei chuan zu a in sale zual sau boka kan unau palizi nga upaber kani angin chung ko en kolmo phurna chu ka kova atlata a har sabna na men lo tak chuan min del betta ni berin ka hria ani chu tianga har sabna kara chuan zu in le mei zuk ching le to lo turin ka in tiama pathian ne na tong train rimoi tumlam po ka hoisana nula pakhat 7 day adventist koshan min mel hriat tir tu chu karima sabat ni in kanin khom tlang thina kanin ban le ta ka chuan ke chu ka thian hlui te le ngun hlui lama ka let le ngala ma se nuam ti na kani chung lo zu le tri brui chungin zan kamu thina karil ru chunga chuan mani in ti hlum lam hi alang reng mai ani nun chan le dam chan nei lo ang mai hi kani a mang ang takin ka trak chuak hiala pathian ka hrerenga atran puina dilin ka tong traya thi thuai to tur dam tur ni tlem te chau nei to angin ka in ngaya kabial nu thar ne na karil ru mang an zia hrilin ka ming chu alai chin nai ne na a hrila chumi chu ramdanga psychology zirzo Angola rama lo kir limhlot ani a ramdanga ale khazirna atangin adventist aloni le zela ani nen chuan counseling nein pathiana chia nundin thar turin thumin ron ba ka ati dan tu te po min hril ngala keima nuna pathian da lalber ka tumru ta le a trisel na kongpo ka zo tran boka hutluk na engpo siam dona tong trai na hlan masak po ka chinga pathian ro man na zui zel ka tumta ani tong trai chu kanun phung pa ngai alone ve ta a mathlir po kalo nei ngam ve le ta ani dam chan nei kani ti ka in hrele ta ke adventist bial nu masa te ko shan kha sarengin in khom thar tho turin thutluk na ka siama sabat nia in khom chu eng ang chi nge ka ngai ang ti po ka samai bik lo be seilo takin biak in kan lu chia chu baptisma chanchak na kanai ngala in khom ban ve le baptisma class kal turin ming ka pe ngala kano panlai ang lo takin tuna chuan isua chanchin le chandam na ruam man chung chang zerte chu ka chak ta viau mai ani isua mangai na ataka ka chantak zara baptisma changne ya ama ne na in lana nei chu ka chak zuala tuna chuan ka zalen ta ti ka soingam ve ta ni tin hian thamuang takin kanung theya anuam veng mai ani tuna chuan dam chan nun chan mo phurna nei kaloni ta chu chandam tu le siam tu ni bok ne na tharau hruai ani ama kha chuan hremmun lama mi te hruai turin ka in mang thina tuna chuan isua tran puina zara awan lam konga tharau ka hruai ta ani tun quarter 13 sabat tholom then khat mang hian grakamun te chenna Angola ram khopui Luanda 7 day adventist sikul din ani dona phal taka tholom in thodona wangin lom thu kan soi ani e khati zong kha rongbona chanchin kan ngai thak thai chu ani